aho ejo bundi Uvira bumaze gufatwa isi yose yabaye alert irahagarara. Ubumwe bw'Uburaya burahagarara, Ubwongereza burahagarara, Amerika irahagarara, Ubushinwa burahagarara, hahinduka ibintu byinshi cyane. Niki cyari kibiteye? Ni ukuvuga ngo hari yafashwe buriya gufata Uvira byari bisa no gufata ibihugu byinshi. Waba gufasha Burundi, waba gufashe Tanzania, waba ufunze ibyashara bya Tanzania, waba gufunze ibyashara bya Zambia, waba gufunze ibyashara bya Kalemi, waba gufunze ibyashara by'iri ntara ya Kalemi, waba gufunze ibyashara by'u Rwanda, yego waba gufunze n'ibyashara by'Ababirigi kubera ko iri ya Belgium Airline indege y'Ababirigi yazaga hari Bujumbura nayo Kerent yari yayitura Bujumbura yari ko yasigareje kwitura hehe Entebbe muri Uganda. Urumva ibintu zose byari bimeze. Mwaramutseho nshuti bavandimwe badukurikiye kuri Mibunda TV1, Rugenza TV, Joshua Entertainment, Joshua TV. Mwaramutseho amahoro. Gitondo ciza c'umugisha tuzutse tubona akazuba keza kubari hano, ariko kandi ni gitondo cibibazo bikomeye iwacu ubwo yaraswa na drone. Ariko kandi ico tubwira abantu badukurikiye mwese, ico tubasaba ni cyakindi no gukora subscribe, share na comment. Mu biganiro byacu twabasigiye umwanya wa comment, ibitekerezo byawe biba bikenewe kugira ngo tubishingireho dukomeza kubaka uno murimo wacu witangaza makuru, kuko ibyo mutubwira tugerageza kubishira mu ngiro. Nubwo baza bavuga ngo nta mwana uzukambaka nta uzuvuka ngo umunsi ngo yuzure ingobyi, nuko twihanganira kugeza tugeze ku rwego rushimishije. Nshuti bavandimwe mudukurikiye, ntago turi twenyine mu kirambi ca Mibunda TV, turi kumwe na Rugenza. Bwana Rugenza, slogan yayindi nguruta kwisa umushitsi tiruba rugwawe gakeye bwana munyamakuru. Ahangaha ni mu gicumbi ca Mibunda TV1. Wamanutse yara mu Gatenga, uritsanga turahuye neza. Namanutse zanduza zaruye n'amavi, ngeze mu turambo rakutse iti wacu. Yego turakwiyegereje. Turabasaba subscribe, share na comment kuri aya macano yose, Rugenza TV, Mibunda TV, Joshua Entertainment, Joshua TV1. Aho hose muza mugenda mureba ko murabikora neza. Imana ikomeze ibagure kandi baho umugisha kuzo mwamukora, turabashimiye. Yego urakoze. Bwana Rugenza, uyu munsi position dufite ni position yo kubwirana amakuru no kubwira abadukurikiye. Yego. Ariko amakuru yacu reka tuyahere muri diplomasi. Yego. Utese muri diplomasi byifashe gute? Aho ejo bundi Uvira bumaze gufatwa isi yose yabaye alert irahagarara. Ubumwe bw'Uburaya burahagarara, Ubwongereza burahagarara, Amerika irahagarara, Ubushinwa burahagarara, hahinduka ibintu byinshi cyane. Niki cyari kibiteye? Ni ukuvuga ngo hari yafashwe buriya gufata Uvira byari bisa no gufata ibihugu byinshi. Waba gufasha Burundi, waba gufashe Tanzania, waba ufunze ibyashara bya Tanzania, waba gufunze ibyashara bya Zambia, waba gufunze ibyashara bya Kalemi, waba gufunze ibyashara by'iri ntara ya Kalemi, waba gufunze ibyashara by'u Rwanda, yego waba gufunze n'ibyashara by'Ababirigi kubera ko iri ya Belgium Airline indege y'Ababirigi yazaga hari Bujumbura nayo Kerent yari yayitura Bujumbura yari ko yasigareje kwitura hehe Entebbe muri Uganda. Urumva ibintu zose byari bimeze. Uko muri diplomasi bimeze ni gute? President Yoweri Kaguta Museveni arimo arategura inama y'abapresident b'ibihugu bya East Africa Community. Ni ukuvuga ngo bino bihugu u Rwanda, Burundi, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Tanzania, Burundi na Congo n'u Rwanda. President Museveni ubu ngubu niwe uyoboye East Africa Community. Ngo arimo arategura inama izahuza abakuru b'ibyo bihugu byose ngo bigira hamwe ngo uburyo bwo gukumira intambara ko idaba intambara y'akarere. Yego. Amakuru y'ukuri yatugezeho nuko Yoweri Kaguta Museveni wiyamamaza ku nshuro ndango ya 40. Ariko data nawe arakiyoye. Yabwiye ejo bundi ubushize yabwiye Besigye aramubwira ngo Besigye wewe nta makuru ufite, niba ukeneye kuyobora Ubugande winjira ishamba nk'iryo nijiye. None ubu nyine hageze uwo bita Bobi Wine. Abwira Bobi Wine aramubwira ati peti
ndaye ndambe bizibyinira hejuru y'agakoco ndambe bizibyinira hejuru ukeneye gukocogwa nakubonye nukuvuga ngo ubunyine ubugande buyobowe na Yoweri Kaguta Museveni umugabo cyane kandi wahagaze neza mu gihe cye kandi wakoreye igihugu cye akorera ndetse aba n'umwizerwa yaba ari muri East African Community akaba ari nawe muyobozi bunyine twatuvugana ari nawe president wa East African Community akaba ari n'umupresident w'umusaje ugize igihe kinini niwe muri bino bihugu byaga bigari niwe president ugize igihe kinini ari ku buyobozi intambara zose zage ziba muri bino bihugu abizifitemo experience kuko yazibayemo ariko kandi muri diplomasi akavuga gute ubu nyine ibihugu bwana n'injyamirize u Rwanda n'u Burundi bamaze gukozanyaho hariya muri plane hariya ubwo Burundi bwaza butera amabombi Rwanda u Rwanda rugashiraho ingamba z'ubwirinzi u Burundi bugatera amakomprari ya nani hariya Kamanyura noneho AFC irabasubiza u Burundi buhita bubona ko ikibazo kibaye ubu nyine ejo ministre ubanye n'amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko inzego zabo z'umutekano n'inzego z'u Burundi abayobozi no kuvuga ngo abayobozi b'u Burundi n'abayobozi b'u Rwanda ubu nyine bahaye baganira ku bibazo by'umutekano wabo. Herega wewe hari ikintu utabona nukuvuga ngo ifatwa rya Uvira Uburundi bwigwirije ibyago nk'ibyanyine wabizu nukuvuga ngo umuhanda se cyanga frontiere ya hari yabo bita Kavimvira ni frontiere bahuza n'Ubuvira bonyine ni wa muhembezo neza umwe baratuza yari mavuga yari yadukoreye ubwoko bw'abanyamurenge nibo nawe neza wamufungira neza hariya neza mu Gatumba nukuvuga ngo gufunga noneho ntaguciye mu ijambo bafungaga hari hanyuma wakomeza ku mupaka wa Burundi ndetse na Tanzania aho nukuvuga ngo uzuvaho bita Kabanga uzuvaho bita Ngara ukageraho bita Kabanga ni hagati y'umupaka wa Tanzania n'u Burundi uvuye aho ngaho ni uza winjira imodoka ukambukiraho bita Kobero uzamuka ujaho bita Muyinga ukomeza ibintu nk'ibyo nuvuga ngo nawo ni blacklist kubera kuko yaba ari gitoro yaba ari ibicuruzwa ngendanwa nabo ndibumvikana Jessica Mete nukuvuga ngo wakomeze rero wasanga haganta guciye mu ijambo ndangiriza wenda ukomeze ku mupaka w'u Rwanda n'ubundi n'u Burundi ndavuga hari ya kuri Ruhwa na Kirundo aho hose naho ni muri blacklist nuvuga ngo u Burundi bwigwirijeho ibyago bikomeye cyane mu buryo abanyabwenge barimo nk'abashakashatsi bavuga ngo nibakomeza nyuma y'umwaka bimeze kuriya abaturage bazohingira abantu benshi kubera ubukene ko barigwizaho ubukene budasanzwe bazogira icyo bita shite economique ni ukuvuga ngo ibi bicuruzwa byabo ntibisohoka nta handi nabo binjiriza kandi Burundi si igihugu amahanga akeneye cyane yari gikeneye nk'iziri bageze Buvira kugira ngo baje gushaka ibyo bashaka hariya ariko Burundi nta kintu kirimo amahanga bushakaho cyane gusa igituma babuproteja nico bita souveraineté territoriale imipaka y'igihugu baretse badaproteje Burundi saperiske y'ibindi bihugu kukomeza kugira amakudeta menshi ubuyobozi bukagenda buhinduka mu manyanga ariko kandi ico nanigize ngo mvuge wakwibaza ngo se Burundi bushigikiye Kongo bukavuga ati twebwe dushigikiye Kongo ntabwo dushaka u Rwanda ndetse turutayare kurutera aho gani kuri za Twitter ariko bagara hirya agatuma ati hewe hati tube nk'abaganira uburyo bino bihugu byacu byombi biba mu mutekano ariko kiriya kiseze c'amajigo ureke tugishukashuke gisinya amasezerano hariya gisinya yandi hariya tugume twise yego gihore mu masinya y'amahanga ariko twebwe turatugrote dusahura umutungo ari nayo mpamvu bafata bari abantu butugara bakabaheza mu office Burundi kugira ngo bakomeze bababera ikiraro kibageza muri Kongo kuja gusahura
baba beri kiraro na kuvertire ibakingira mu gihe bavuga ngo abarundi ko barica abanyamurenge bari abanyamurenge butugara bakavuga ngo nta abarundi tibabica abanyamurenge waraye ubibonye nduza se Joseph Bineza hamwe na Oscar bavuga ngo barashimira leta y'u Burundi wumve leta y'u Burundi yatumye abaturage bari bagiye abana bari bagiye kwicwa na za kwashirukoro babicwa n'inzara babuze umuntu babuze iki none ngo barashimira leta y'u Burundi yakoze iki kuvuga ngo ubunyine mufite mwabagabo mwe ubunyine leta nzitege muzobibona leta ya Kongo icimwe itangazo ry'umuvugizi wabo Patrick Muyaya yarayavuze atese ko muravuga ngo FC yavuye Buvira ese bari bangahe hasubiyeyo bangahe kugira ngo tumenye ko abinjiye bose basubiyeyo ngayo nguko reka duhite tunyarukira mu gwitsa nkuko tugana ku musozi w'aya makuru aho nubundi babyutse barasa drone bayirasa ariya nubundi mu rwitsa nkuko barongera barasa naho bita mu rugezi bwa namunyamakuru ayo makuru sinzi niba yamenye yego mu rwitsa nkuko baharashe mu gitondo hari amusi yo ku biraro mbiri barasa niriya mu rugezi intego nta yindi nuguteroriza kare karere uti kubera iki bari babonye ko kare karere ziri antera hamwe na ziri abarundi neri ya FRDC yemeze kuhava bari bagiye kuja muri phase ya reconciliation ejo abaturage abafurero n'ababembe bavuye iriya za mikenke abandi bavira mu bibere bari barahungiye baza gusanganira abanyamurenge mu mikenke bababwira ati nubundi usibye politike mbi yaduteranije turavukana mureke twubaka igihugu cacu dutaha abandi ati rwose ni muze rero leta kugira ngo ibuze mu buryo ibyo bikorwa by'ama reconciliation biba nuko ikwiye kuzana amadrones ikatera ikarasa kugira ngo bari abafurero n'ababembe babasha gutaha ntibagaruke bise nka cagihe cyaze uwo bitanga ngo ni Singapore Rwabanje yigeze avuga ati tubahaye iminsi 7 ni mutava imurenge tuzazana indege tumishagire tubarase tubamare arizo byibingibi bihabikorwa oya turiya mareta ya Kinshasa ndetse n'abateretere bose abanzi b'ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi bo muri Nord Kivu nabo muri Sud Kivu wombwira gute ngo kurarasisha abaturage drone hari abahise ko ari Al-Shabaab cyangwa ari Al-Qaeda leta ya Kongo rwose turayamagana twivuye inyuma AFCM 23 turabemera ariko ni mukomeze mufate Uvira mukomeze n'andi hose mwashira ubwirinzi kugira ngo mucecekeshe n'ubundi majigo nta kindi twamubwira yego ubu nyine nico tugira ngo tubwire abantu bose badukurikiye nuko Uvira ubu nyine hari amahoro abaturage bagenda neza abaturage baganira n'abandi ubwibyi kuraswa nijoro ico bita urusaku rw'amasasu mu mugi gwarashize abaturage babayeho neza barashima Imana abantu bose bagaragaza kwandika bavuga ngo abanyamurenge bari Buvira barabanga mu ngo kubera FC hari ni ibinyoma byambaye ubusa kandi bagenda babyirinde ikindi tugira ngo tu insiste cyane nta umuntu utakaza abyuka mu gitondo ngo abyukana amafuti yiwe ayajana kuri social media ngo karavuga mu izina ry'abanyamurenge cyangwe ngo afate izandiko yandike ngo akwirakwize hirya no hino ashiramwe amakashe ngo ni president w'abanyamurenge imagine bwana umuntu ugize imyaka hafi 2 yaravuye i Bukavu karandike Kinshasa ngo ni president washikama ngo komite y'abanyamurenge yarabajanye abanyamurenge turi kipake itabi twabaye insina ngo vise ngo uzoza wese zoza ngo ashikuru ko ashaka ni kipake itabi se ngo washize mu mufuko ngo ugenda ruzoza oya utugara twarantangaje nejo bundi niho natuboye nukuvuga ngo utugara nta utari umuyobozi utugara bose ni ba responsable abantu bose ndi bo bayobozi ngo bikunde nigatamba ngo ni responsable ngo wa UB union banyamulenge Oscar ni responsable ngo wa UB muri nuza muri Edmonton ngo numunani ngo ndi nawe ngo bareba na kimwe ngo nikaraga peda kanga kanuza Joseph Habineza uriya muhungu ngo ni Nyundo buriya no ngo ni president ngo wa mutuality kurumva aho kingungwa kuriya ngo yari yaje gufata ngo Imana yaramubwiye ngo azaba president wa Kongo kuriya ngo yari yaje ngo yagurisha imodoka ngo yaje kuba president ibipfu bisa n'abantu barategera nukuvuga ngo bose uko bangana bose ni ba president ngayo nguko andi makuru turakomeza tuyabakurikiranira 5 kuri 5 tubasaba ngo urushinge rwanyu rugume kuri ayo macano nkuko bisanzwe niba abandi mutuma tukabatumikira ni uri kubanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment nanje uri kuri microphone ni Rugenza TV nande Mibunda TV 1 Amadu w'Imurenge Intereza salam